televizija Pink. Da li je između poznatog stručnjaka i medicinske sestre u Kliničkom centru Srbije bilo nedoličnog ponašanja, kako je nedavno objavljeno u javnosti, znaće se za manje od 30 dana, kažu u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Ovaj slučaj bio je samo okidač za ponovo pokretanje neiscrpne priče o mobingu u Srbiji. Nekada je možda bilo uobičajeno da šef viče na vas, ali danas je to jedna od stvari koju nazivamo mobingom. Ipak, stare navike u Srbiji teško je promeniti, a običajno ponašanje je ponekad jače i od samog prava, kažu u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Ja sam jako često čuo osobe koja je optužena za mobbing, pa šta, mislim, ja galamim na svoje zaposlene 30 godina, već šta sad odjednom te neke evropske vrednosti. Direktor agencije kaže i da je kod nas pojam mobinga na radnom mestu nov i da je ponekad teško utvrditi da li ga je zaista bilo. Osobe koje vrše mobbing nisu svesne da ta njihova radnja predstavlja zlostavljanje na radu, od vređanja, stavljanja u neravnopravni položaj zaposlenog u odnosu na druge zaposlene. I vrste mobinga nisu samo vređanje i fizičko maltretiranje. Čak i obična rečenica koja bi možda trebalo da bude kompliment može da bude protumačena na pogrešan način. Sve zavisi kako je izgovorite. Dakle, dobro pazite ukoliko svojim podređenima želite da dajete komplimente iza zatvorenih vrata. Recimo, lutko, prelepa si danas može biti shvaćeno kao kompliment, ali i kao vrsta uznemiravanja. Ton rečenice otkriva nameru, ali se ona teško dokazuje i to je veliki problem. Svakako da je subjektivni odnos, da li će rečenica, gest, reč jedna samo praktično biti s njegove strane tumačena, da li je to u pitanju zlostavljanje na radu. Ako tu nije bilo drugih svedoka, jako je teško u postupku dokazati da li je jedna reč, jedna rečenica izazvala takvu reakciju koja bi se mogla svrstati u oblast zlostavljanja na radu. I najviše pritužbi na mobing stiže iz zdravstva i prosvete, ali samo zato što zaposleni u ovim sektorima imaju bolje saznanja o svojim pravima. Primera radi, možda je pre 30 godina bilo uobičajeno da se lekar sestri obraća sa lutko, ali danas to nije normalan način komunikacije. Jelena Milevski, televizija.